الزلف لما مساء الزول كما أساد تسد la conférence الدكتور سعيد سعدي باش تولد la conférence واسعة زلاليت أماكنك سيجدي قاعدين بس مسنا إنك خدم ركول خدمة مشواري سوسي من la des Mours déjà il a du temps des années 80. Ensuite, nommé le RCD, là, qui naît aussi. Après, le terrorisme, nous avons un certain temps, mais nous avons et puis voilà, donc Seguir, il est toujours au rendez-vous, c'est-à-dire. Zouini dit que c'est amour l'air, Zouini dit que un mécanique, خدم sa fantaisie, c'est qu'il est un food et surtout il مزيان un mec ni là يجمع داك كل ميلا مزيان تاع يجمع داك ودي لنا من تاع دي يونيفرسيتي يكون دايتيلي ومن بعد يسبع توجور ميلا يخدم لو ام سي بي يخدم ابخي بيان سور وكذا يرفقنيس مي يخدم لا ليغ دي دروا د لوم يجمع داك ويقاد وكوز يزمر هذا يخدم الحاجه كني سقاني va débrider un petit peu les esprits et donner une perspective d'avenir. Il a toujours refusé la fatalité, comme il a refusé l'aliénation. Et voilà, donc il a toujours fait ce qu'il avait à faire. Il continue tant qu'il a son énergie, tant qu'il a comment dirais-je, son projet à partager avec d'autres. Surtout il est la diaspora. هذا وقمنا سامور لي الناس ديال الكره تجي ديال لاندي هنا دي سمورز اي سورتو لكن يمحبس تفغن يمحبس l'arbitraire et puis donner une possibilité d'avenir voilà et puis TQ5 تبعت مليح اشكيت الحملار les débats ils sont diversifiés ils sont tabous et surtout il y a aucun sectarisme chez vous voilà merci madame الزلفلاك هدا يوسف اسلام عيناك الزلفلاك زول لا تلفزيون تي كيو 5 رشيدة تاعلو قصير يتسيلنك الكندا اما كان يصفرح غير كل كيت من كل النوفا غير يخدم ساعه المهنه تاع مقرحات ساعه سويات اما كان il nous alimente, on peut dire. Voilà. Alors donc, je souhaite qu'il continue toujours dans le même parcours. خاطر ذويقر كل كيت وغور السلام نكمل نوتر كولتور نوتر ايدونتيتي. الزلفلاك مولود الزلفلاوان نسوف يسون نسوف ستي كيو 5 داكيا غورنا دي باري. تنميرتك الساعة لا ديور تمليليت دون سيت سال أنا دي يوسف طبيب مس سعيد سعدي ذا شو تسمو لينيك يعني ذيني يدينا في تمليليت واسع هذا الفرحة مقران زيد نوسا ارتزقاياكين وكنا نسلي الديسكور نسايد سعديو الديسكور كين ضمر كانتي غندين سومزروي ضمر كانتي غندين سوينو من قار لي زاناليز وضمر كانتي غندين سوين عندنا لي بيرسبكتيف ومين يدي ساول سعيد سعدي ذاني ذا يسفراحن خاطر يسفكان باللي مازال لان يسفكند والصيانة في فريدة دينجار وكنا نكمل tout ça pour dire que le courant démocratique est plus que jamais une équation incontournable qui nous fait déjà
et qu'en Algérie, déjà il faut apprendre à compter à 3. Il n'y a pas que le régime, il n'y a pas que les islamistes, mais il y a aussi de vrais démocrates et d'authentiques républicains. نوالا الطاس الغاشير يدي نجمع ناسا يدير زان كواكني يعني ولا شي مكان الطاس يمذانن قيمه كفرا تالمون يعني لامبورطونس نتملي لي توسع خاطر سوفيني ناس تلا لا كونفيرونس الطاس الغاشير يدير زان مي دوماج لا سال مزيت شويه زيني لان الدنيا بصح l'association Solidarité démocratique de France اسمين يثبت تخدم القضية شاقين دو الفارة تزقا يقوغار نتاقين بصح يلغاش يسد سواطاس نرنا ديكورسيين نرضل ديكورسيين نظن الزقايقين كان ديكورسيين non plus et malgré ça il y avait beaucoup de monde debout il y avait des gens qui sont restés dehors c'est un très bon signe ذاني كيفغانا ديني باللي الغاشين تقليبا تيكتيوين تقليبا يركازن وميتساكن لا كونفيونس يركازن ويدين يزمرنا داكومن تيكتيوين يزمرنا داكومن les projets, les perspectives et les issues pour l'avenir de l'Algérie, notre pays qui est effectivement en danger. أكني تفهموا دارنيا يمسلايد la situation en Kabylie, la situation politique actuellement إقلان la géopolitique et تمثالين دارنيا international يعني شدن في ثمورة الجزائر تمثال المغرب le modèle tunisien تمثال la Libye يمسلايد شوية في l'Égypte ده شو il a fait un constat en général يعني ده شو يتفهم ذكون شتا شو نفهم ذكون شتا نفهم باللي d'abord la Kabylie elle devrait avoir un statut particulier eu égard à ses distinctions culturelles, historiques à maintes reprises يسفقند أمكان نزال يتساعد في مناطق القبائل ديال الجزائر dans l'Algérie démocratique où il se le rôle aussi de l'Algérie et en contribution avec les démocrates des pays voisins, à savoir la Tunisie et le Maroc, pour construire un État fort يديلان زمان يقلا قد يغال c'est l'État de l'Afrique du Nord, les États de l'Afrique du Nord. Voilà, je suis d'Isfam, le docteur Saïd Saadin Assegui. تملي لي غرزان ان توكا ولا الغاشي فرحان ولا بلي كاين دينا لاناليز تي جوست اكني مسلايا كاين مثلا ايضا ديلين تملي النظام الطبيب ذاين سارم ذا الصحة أنا كي دنيض تسيدت نولا بلي الغاشي روح ندي وكنا السلن روح ندي وكنا ذاك من ثيثي وين كندنيا روح ندي وكني غسل دين تولن معنا زمرنو تولينا لا ساقيس الديسكورا كين طبيب ولا أكني وثا ولا ميو وي نكوني l'association كين وين تخمم pourquoi pas أديلي un autre programme, une autre activité, et pourquoi pas le docteur Saïd Saadin d'y intervenir. Voilà. Merci à TQ5. Voilà, nous sommes et au Canada. Et merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Au revoir. Azoul. Ça, نرجع لبلدية نديو سعيد سعدي. Donc, il a fait une conférence. شو تمر لينك تملي تواسع؟ دي تزوارة أنا أزول في اللون ويا بتولين الزوارة تسويح دي تمورتنا في قراية تظن مليح. Donc les gens ne trouvaient pas de solution ailleurs. On a beau essayer d'être dans les rues, on a beau essayer de revendiquer un
nouveau système politique pour notre pays. Et Grodouas نفرض à une impasse, نفرض à une ouvrier de Youssoufouara. Donc il a قد نوال aux sources, قد نوال عندهم تليوانا عندهم عندها لا ريفليكسيون عندهم عندها إلا ووال يفنون ماشي وين يسدرمن. Donc Thimili Gwassa, elle est organisée, elle a été organisée dans ce sens-là. Iwaken adnfk Timor Lewin Arzat, Iwaken adnfk Isouyin Temleli Gwassa Guinea, les objectifs à venir dans le but de construire ensemble. À Sagoussen, Nzara Ngodariun Rion Ouvrid, Anda Madagla ومللنا راه يغلنا يوكن انا معي وانت مورثنا اتفغر تفاث اثان امين نقشن كوامان ينقرص تقبيليت ça sert à rien. Donc maintenant on a besoin de toutes les forces positives afin de construire l'Algérie de demain, afin de construire ثقمت يا جزائريين ثقمت يا قبيليين قبيليين. Donc اسكوسان ولم دارن اين دي دارون يثمورثنا ما لا ريجون en Kabylie. Donc elle a été ciblée dans tous les sens. أين ضرورناك وتقبل العقل. دونك يتمثل نتحذر ثمن نون إلا نتحذر مننا يوكن أنساعد يسوين لا رجواكي en premier يوكن ودي ضرورة ضرورة ترى خطرين أمتنا 2001. Donc يتمثل il faut qu'on agisse dans un seul sens أن نسقوي ثغالنا يوكن أنفنو تمورثنا ونفنو لا رجونا ثنمير ثنوان. Justement, je dis docteur Saadi, par rapport à la situation que traverse, situation chaotique, surtout la Kabylie. Oui. Le constat à guinéen, je pense qu'il est connu de tous. Après les incendies, même أماذ المالنا أماذ يعني خامن أماذ يعني نزمورنا زرا ماك بلي ثمورة القبائل elle vit que de ces choses. نتعايشين سوين نخدم سيفاسنا النار نتعايش سوين نخدم صغالنا النار سوين يخدم يمولنا النار صغالنا نسن نشتاقي كان يحضر ثمورة القبائل auparavant. Donc يتمثل أساقوسان نفادي من النار ونسعي وراء الحاجاني يتعاون لكن يوكن نسكر ثم عيش يعرن مليح لثمورة القبائل avec toutes ces conditions. Donc à Sagoussen, le constat guinéen il est fait وإذا غنوا إلى قارن توث أني ضرنتي 2001 en Kabylie. Donc rajoutons à cela toutes ces agissements de la part du pouvoir, de la part d'ouïd يبغى نساقين هينين لنويد يتميلتين les terroristes نغضوياض. Donc يتمثلني لقى نحذر ثمننا يوكن أنا عيونث طبيب ساقيني مس سعيد سعدي ينثيد ويعاود يثيد ثمورث ثقفيلي زمر كان أتيلي ماذا قلنا نسدوك لي غالنا أتني معيون يوكن تفغر ثفاث سينو لو كاو ديجا لا. دونك يتمثل لقى نتحذر ثمننا يوكن نسوي. Justement, مسلايد دارني في لا جيوبوليتيك تمثال تقلان بالماروك مسلايد في لا تونيزي في الموديل تونيزيان. ذا شو يعني اكزاكتومون أين يظهرون ذي الفريق يعني يا مليح أين يظهرون ذي الباسا ميديتيرانيا أوسي على خاطر زميرة راه الساقيين ماذا قلا أين يظهرون ذي ماليان أين يظهرون أكا يوث مثلا المروك الجزائر qui commence justement à s'agiter. Bien sûr, bien évidemment, je ne parle pas des peuples, je parle des deux régimes qui essayent de se maintenir à la khatar. Même au Maroc, il y a eu des répressions à l'égard des
RFA, il a encore plusieurs militants des الحبس لكن ريجيم الجزائري هذا يخدم يغلن يوكن هذا يعيود ثيموغلي وين جمذن نساقيا يدي تسفر سافري ذي وكن سوثرن la libération les détenus. Donc il a besoin de parler sur autre chose, de dévier, de changer de sujet. Il va se régénérer. Toujours. Donc il a besoin de ce genre d'histoire, il a besoin de dire que l'instabilité que vit l'Algérie est liée bien évidemment à le Maroc, donc la seule instabilité c'est notre instabilité politique parce que nous نلعب رول أمقران قال géopolitique ماذا قال on sait avoir une stabilité politique en intérieur. Donc la stabilité politique en intérieur تساقي يتم زواروث يوكن نزمر كان فرونتين يعني دارون دي فريق نارق l'Afrique du Nord parce que نزرا داني دارون دي مالي عنايا نزرا يعني دارون دي la Tunisie عنايا donc les perturbations politiques داشو كان نثني سان quelques acquis. C'est pour ça qu'il a parlé de la Tunisie. Ils ont quand même quelques principes démocratiques qu'ils essayent de sauvegarder parce que c'est toujours un exemple pour nous, ça a été toujours un exemple pour les Algériens. Donc nous tenons au moins غبريد بالك رثني شوف غنرتفث لكن كان ادنو ثمور النار ساقوسان elle ne peut jouer aucun rôle en Afrique du Nord si elle ne retrouve pas sa stabilité politique. En revanche, pour retrouver la stabilité politique, la situation socio-économique en Algérie, même la crise, elle touche tous les produits, même de première nécessité. La pomme de terre, les produits de première nécessité, ça n'a aucune chose inquiétante parce que أمذان ويساورا أساقيا عند رايتش عند راي خدم دواكي ذا بروبلème أمزوارو الجزائريين يوكن justement retrouver cette stabilité. On a besoin d'une stabilité politique. Cette stabilité politique qui ne vient pas, elle ne peut jamais venir avec ce régime qui a toujours milité à l'encontre du changement politique en Algérie. Merci beaucoup. Merci. Merci.